Incwadi yaMateyu sahluko saka 11 verse 28 to 30. Ngicela sifunze ke bazalwane. Wotani kimi nine nonke lenikhatsele nalenisinva imithwalo ngitaniphumuda bekani ijoko lami etikwenu nifunze kimi ngoba mina ngimnene ngithobekile ngenhlitiyo khonani awutfola kuphumula kwemphefumulo yenu ngoba ijoko lami lilula nemthwalo wami awusinzi. Makabongwe Jesu. Ngobe lijoko lami lilula nemthwalo wami awusinzi. What a blessing. What a blessing. Bantu bayatsanza kuwethwalisa imithwalo lesinzako. Kulesinye isikhathi noma uthi uyamelekelela agcine asafuna ukuthi lo mthwalo wakhe uthwalwe nguwe. Ahambe kalula yena. Uyendeka. Kule yamnyaka sasise I think ase campaign. So usaphiwa abogalaza phasa. So naseliphulwa lelibhodo so ke imajaketi atophula lelibhodo kuyosita sekuphakela. Bese senifaka le nduku la ngakhathi anti nabona. Manje akahlakaniphi kahle. Ngenteka leta ngakuwe le nduku ibe imfishane. Ibe short. Usiphalade. Umbone lo munye umuntu uhamba kalula yeke samba usindwa yini lento le. Kanzi ukuhlakaniphela ukucilikele. Ngoba uthena akafaka le nduku. Uyayati twine maleva. Yaba yenzela induku la ngakuye utawuba malula lo mthwalo. Usenze la ngakuwe ujuluke wena. Kanzi lo muntu ucilikele. Jesu uthi lo wami umthwalo lami lijoka lilula newami umthwalo awusenzi. Hawu bathandekayo. Kumnanzi ukuthwala la Jesu lijoka. Kumnanzi kwethwala wakhe umthwalo noma ngabe angathwesa umthwalo lo wakhe umthwalo awesinzi. Lele siwethwele thine uyasenza siyasesa. Kepha inkosi ilethe simemo kulama verse lesafunza evikini eliphelile keywords wathi wotani simemo leso uthi yakude labo laba sebendako laba lebarishako labesindwako laba strugglishako bazabalaza. Hey bazabalaza. Bazabalaza abantu angaboni nalokuthi ngizabalaza kangaka nje kepha iphi impumelelo nencubekela phambili ungaboni. Kube ngathi thukuthuku tale silwane. Lensati kubase siphelele boyeni bakhona. Ansi niyasathi bazalwane. Yeke ngasibide. Uthi ke Jesu mine ngintaniniketa kuphumula. Phumule. Sewuthi ke thathani. Nyabona joka. Uyathathela ngamabomu. Engcenye uthi Jesu lofuna uba umfundi wami akathathe lijoka yena and follow me. Ngeke ngikuthwese ngufake ngenkani kuvuma wena kulithatha. So i-choice ngekuyami kuthi ngichubeka nalela kami lijoka na noma ngichubeka nelakhe lijoka. Uyathathela le lijoka. So uthi ke bese niyafunza kimi. Lena ke i-assignment lesakhuluma ngayo evikini eliphelile lesitawungena kuyo namhla sesiconclude lesifundo. Bantu bakhipha izizumbulu tetimali baya esikolweni. Sibatali labanengi bethu. Sinebantwana bayafunza ngithi. You know exactly ukuthi nakuqala umnyaka stress lesiba khona imali seyiphele ngeChristmas seyiphele ngeNew Year sesidlile sayaphela mhlawumbe ngeke ungaplan nange ngafunzi lesinye isikhathi le mali ingenile
washo umfundisi Mathebula sekundlule how many millions la kuwe solo uphila but iphuma yangena yabona musi so ke kukhishwa imali kuyofundwa kucethwe isikhathi sleepless nights bantu bafundza something letawuba short lived ngoba yona lo uyifundzako noma ungaba neticu ukuthi ngakhi nawufako tuyasala ngemuva uhambe nje ube unjalo unguwe ngeke tikulandzela noma ngingabekwe eboxini ngeke akusucceed ngale seti expire kukhona lesingakufunza lokudawuthi noma mhlambe ngala ungakakhona ukufinyelela lapha but gona kuyakuseta up for eternity usike Jesu buya nifunze lokufunza lesikhuluma ngako kude ukuthi kuyaphela namuhla ufunza ize inkosi kulanza ufunza kanjalo kulamalanga lendlulile ngafunza incwadi yaGenesis ngabuka kulama mlando abantu abaphilile sibaphile baphila kanjani ngakhanza ukuthi kunendoda leyaphila isikhathi lesidze le recorded waphila 969 years ngubani ngepha loyo ngubani bafunzi beBhayibheli ungaphakamisa umfundisi nomkhokheli ukhona lo wathi wasengibani loyo bazalwane nangabe ungadi okay ngiyakubona uyaphakamisa okay ngibona sinye sandla nangabe ungadi kusho ukuthi ke you are a candidate ukuthi awutofunza kuJesu awuseweteke mnakethu ngibani lendosa leyaphila leminyaka lengaka Methuselah asimshayile intandla praise the Lord lendosa yaphila 969 labanye sekubona 962 lo munye 950 u930 900 bani kwehla kwagcina sekuthiwa ayi iminyaka yemuntu ku chapter 6 wosenkulunkulu sayida 120 now ufike ku 120 hayi ushayile inzamba angithi 120 so by that standard ngibani gogo lomdzala kunathi sonke la you are still ngumntwana sese halfway through so ungajeli ukuthi sofika egcineni lokufunza ke ngoba usengakafika egcineni kude lutaza hawu khulunywa nabo bani ngithi sonke siyafunza ithi ke Nkosi come and learn lisilami ke noma ungafunza kangakanani utawuphila say 120 years after 120 years lokufunzela kwasemhlabeni sekuphelile Nkosi yami bathandekayo hey inhlanhla lengaka awu lelijalo liphendule kahle ngicela ukuthi ngaphambili ngala uthi ngala awugejima utela ngakimi kakhulu mina asesemshalo entandla ngako ke ngiyaze ngicabaza ichamuka kimi chamuka kumake lokho makabonge Jesu siyabonga mnakethu hawu ngiyabonga Nkosi hayi siyibambe sobabili epulpit thank you Nkosi hey niyabona imvuzo wekufunza awuseyini I think that's just a demonstration uthi Jesu nawufunza kimi utawuthola yini kuphumula hayi le jaha kade usibe belimphinjeke kuphi keje uNkulunkulu sobonile sokwala utawuphumula khona kumeka tata bathandekayo so ke leminyaka longayiphila sekuphelile but there's something you can learn lengakuthatha ikuset up for eternity uphumule mbamba kuzabalaza kuphele
nanamuhla bazalwane sakhuluma kabantu evikini eliphelile ukuthi babezabalaza kanjani under religious lord lokunenge. Nanamhla istruggle sisachubeka siyaphambili, but ke namhla sengifuna ukuchubeka ngiye ngala sayithinza kancane nani evikini eliphelile lenzaba le kumaHebheru 4:1-10 ungavuli manje bese ngiyakhohlwa ekseni kubatshela le verse keje kumaHebheru ubose nebatshela kusi kumaHebheru 4:1-10 lapho iBhayibheli lithi kumiselwe ukuthi bantu baNkulunkulu bangene ekuphumuleni. uNkulunkulu akathanzi kubona umuntu wakhe astrugglisha kanzi umsebenzi waphelele, akakuthanzi lokho. Nani ufuna lokuthi lokhu la kwenda sikuenjoy sihambe kuko, but ithi inkosi ngifuna ukukunikeza kuphumula. Yini le kuphumula? Ukwethula lo mthwalo. Uma umuntu akuthula umthwalo uye ushaya umoya uthi ngaze ngalala buthongo, ngoba nangabe ungakaphumuli lento uyigaya engcondweni, noma uyalala ebusuku uyayigaya, noma sowuvukile uyayigaya, noma uhambile usemsebentini uyayigaya, nakunento lekuhleti kabi ayihambi kahle. Kufana nesikwenede, na unesikwenede sekushaya isikhathi sokusibhadala le mali ubebede, akushaya lo mnikati wesikwenede hey ndoda uyakhumbula yini kuthi wathembeza yini lento ikuhlala la emphefumulweni ungakutholi kuphumula. Lo munye angazabaleka nasesondweni eyindasi ngihlangana nazibani banyana ngiyamkweleta ngilo ngasaya nasesondweni, lento is heavy on you, on me, yesinza. Abese ufika lo munye asayi ngakubhadalela mina lesikwenede. What happens? Kusuka umthwalo ushaya umoya. Inkosi yenta njalo, he paid the debt, wabhadala sikwenede bese ngakhona ukusibhadala, wasethula umthwalo wase ushiya neliculo. Lapho uyahlabelela awu noma abe kwendekani sowukhululekile umthwalo osukile, uyarecharge uthola amandla lamasha, uhlala phasi ubuke ukuthi la bengikhona khona bengene njani, bengisebenzisa amathuluzi ngimaphi la sebentile ngimaphi la ngakasebenzi, bese wakha licebo lelisha ukuthi ke kusuka ke phambili ngeke ngihambe ngale ndlela. Umuntu lo tahamba ngendlela behamba ngayo lengakamniki lusito idolo, baye bathi ke labanye umuntu lo hlanyako. You do the same thing nalengakuniki impendulo nakusasa wathi usuthi awufika kuphi kusho sawukahlakaniphi kahle kunenkinga, baye basho njalo. Uniketa ushaya umoya, uyabona nangabe sowuthula umthwalo. Ithi inkosi nayisibuka sonke la si strugglisha ngakhona uthi yathi ngibona so and so uthwele imithwalo ngifuna kumethula yona, uthi ke Jesu woda ngifuna ukukuniketa kuphumula, I will give you rest. Usinika sibonelo uma sifunza Genesis kuze uNkulunkulu wasinakaqedza kwakhe umhlaba in 6 days. Siyakhumbula wathi akube khona kukhanya kwaba khona, wathi amanta akacoceke, wathi akube khona tinkanyethi kube khona lokhu kuchamuke tilwane kumile lokhu konke kwasinasa kwendile. Lesi iBhayibheli wase uyaphumula uNkulunkulu ngelisuku lesikhombisa, he rested from his work. Asinike example kuthi it cannot be waya steleka sabotishele naso sagcina siphelile angithi, because bebengeka khona kusustain waya bekungeke kwendeke, base baphumula, waphumula uNkulunkulu. Uthi ke uNkulunkulu kunesethembiso sekungena ekuphumuleni. Ngatsinza ke evikini eliphelile kule ngalapha ngakithi bathandekayo naku lengazange akutsinza lokuthi laba labatawungena ekuphumuleni kuphela ngulabo labakholwakho, ngoba lelivi lelishunyayelwe kithi lashunyayelwa nakubo, kepha bona langabasida ngalutho ngoba behluleka kulithatha lelivi baliphethanise nekukholwa.
kuthi le live lisho ukuthini kimi. Ngicela ubambe. Kusinziswa kwethu sisinziswa ngegrace through faith ngekukholo. Ngaphandle kwekukholo ngeke usinziswe. Sicala kanjalo. Le live lesifunza ke every day esontweni nasemakhaya. Litawendlula lifuna stage sakhona kukholo uyalibamba ulincake usi le live leli asengiliphithanise nekukholo. Lahlangana nekukholo likhuluma kimi. Alikhulumi kids, alikhuluma ebandleni in general. Likhuluma nami. Nalo ke livi letawufike bese lento umehluko. Laba kholwako bona ke bayangena ekuphumuleni. Kepha longakholwa yena noma alivele livi uyawuchubeka athwele imithwalo astrugglishe azabalaza endleleni. Umangale ukuthi lo muntu uvelivi linye lesilive sonke uze usilomunye ngaze ngeva abhlungu nakasho nje usilomunye yakhuluma can you tell me nendangani nekusenza strugglishe kangaka basikwasho lomunye was tell me how do you struggle nendangani zeni strugglishe yabona bakutshela kanjalo seyinkinga lenkulu ke leyo waseyabuka because yena sekhona umuntu ayibonile wathi angayibona yamchacha sathi so hamba yena kuloko lakubonile so yamangala how do you struggle if lento iclear kanje ubona exam room nakungena exam room ubona abantu abacovered nabantu abangase covered kwasho lo mnyethishela wami usabefundzisa ambona ngathi ulahlekile lo aze awungitshela are you covered athi no everything is okay I'm covered. Abasiyafundisa babona bonke abantu bayachacheka ambona usulahlekile hey how are you doing athi I'm covered ose wazi wabona ngeexam usakasi covered uncovered nasakubhala iexam lo longa si covered ipanic badge emlonyeni ihlale khona isimo isidu sakwende kanjani uneglue emlonyeni ubabona la celeni kwakhe bathi lapho ke kwende kanjani uyabona chachekile lethi yena ubazi uyabukubona uzathi ngathi ngiyarevise la ile into ekako diyashelela kuthi we exam 2 hours 45 minutes noma 30 minutes ucedzile umbona uyaphuma uyahamba cha kwente kanjani ungaze ucabanga ukuthi hayi kusho kumkhile wasuyayekela uyahamba ucedzile umlandzele ke wena uthi hayi kusho leli phepha lelikhona uvale na ubulandzele umangalela ngaphandle uthi hey awu sokucedzile nawe uthi hayi mina ngikhiyekile manje lento lelikhona ukhiwa yini wena lento lelwa kangaka kuhamba kanjalo nathi into tibhajiwe empilweni yakho lo kholwako kuyachacheka thina okuyi uyangena ekuphumuleni indzaba icala ngami indzaba icali ngathi lonke live uNkulunkulu alikhulumako enkonzweni ulikhulumela mina akalikhulumela makhelwane ukhuluma nami uNkulunkulu gona the days lapho khona usina ulive alikhuluma bese ubuka makhelwane uthi uyathi vele unenkinga yemona loya nakuthiwa umona kube kuthiwa abane bekhona ngabe ulivilele live if only he was here awulivilele live no it's not about lo ngekho it's about you lokhona kuthi ngale nkhathi uNkulunkulu akhuluma uthini kimi manje ngithathe lokho ngufane ukukholwa udawuchacheka into every time live la uNkulunkulu likhanyisa empilweni yethu kuba khona ama discoveries we discover new things let discovery ikulidela ku recovery we are recover when you discover each time ubona uyathi mani le ndlebe ngihamba ngayo akusiyo mani umuntu lohlakaniphile bese uthi no from now on sengidawushintsha then you recover lolo bokusekulahlekele emandla akho ayabuya you can use your energy to cover more ground kanti umuntu lo ngakahlakaniphi uhamba waya sekukhulunyiwe kude la kubona kuyena the other day ngiyathola ithuba sishumayela ngachaza indzaba lengayiva esikolweni yangiseda this person uyahamba wacumgela emgodzeni 4 times ngisayikhumbula musa
uyabuya emhlanganweni ubuya sekumnyama uhamba kule ndlela hamba kuyo nakafika la kulendzawo uyakhilikithela emgodini ungathi ufuna kulimala uyavuka uyatsinzisa uyahamba ngakusasa uyabuya uhamba same place nakafika kulendzawo uphinde futhi uyagcumukela uyahamba ngaleli langa lelandzelako uyabuya futhi nakafika kulendzawo uphinde uyagcumukela ucabanga somuntu uhlakaniphile wena kukhona la kufundzile ngaleli langa lesi4 nakafika kulendzawo so uyema nakema uchincha i-course uyahamba kasagcumukeli. When did he learn? Wafunza nini? The first time, the second time, the third time. Kulokes 4 ngalesikhathi angasangena emgodini wafunza lapho. Ungalivi la uNkulunkulu lifika likhanyisa uthi Jesu wotana into ufunza because ubona le ndlela sihamba ngasiyagcumukela kule mgodzi siyagcumukela kule mgodzi sethwele imithwalo kamadini uthi Jesu akufanele ukuyithwala le mithwalo but as long as ungafuni ukufunza utayithwala kuze kuyovala uzushintshe uthi buyana into ofunza kimi because ngimnene ngithobele ngenhlitiyo nakafika Jesu akafani nemuntu Jesu kuzinasa ugcumukela siya bengutshela Musa. He doesn't say that. Uzinafika kuwe akubambe ngemusa wakhe. Athi well done my son my daughter. Akufaka emgocweni lokahle. Umuntu usungashobela athi bowendani wena. Bongabonini. Kwende kanjani? Ngumuntu ke loyo. Yena sokuyatikala ngawe. Yena songenhla kubona ungaphansi. Ufuna ukukala kufaka eshelfini lakakho. Kuthi you see wena mina sengila. Mina sengila mawufika kuNkulunkulu ufike akusinde le invitation esithola kubathandekayo yekusita tsine kuphuma enkungwini sengena emhlosheni lendizawuhlalela bancolele basenkungwini manje sohambile dlamini ngiyabonga uphuma enkungwini ungena emhlosheni ukhanya ukuthi bha khanye kufana nemini nawo lokufuna uNkulunkulu nazokuthola imithwalo hamba lendlela ibe lula leli joka lami uthi linjani li easy umthwalo wami awusenzi kunenzaba lendeka 1100 years after Christ asahambile yafikile emhlabeni uyabhala lo ekunene uthi baloku singesi ndakufunza ngalezi ndlela ukhole ngifuna ukuchaza ku illustrator uthi this was a young man uthi when I was young I wanted to change the world angifuna ukushintsha umhlaba nangisesemncane eva lo mfutho la nawo usinakabuka yena akabuki dodana ubuka umhlaba that is the horizon la kuyo uthi uyathi kuthini ngale energy lenginayo ngawushintsha umhlaba kufuna ukushintsha uthi so I tried uthi when I found out ukuthi the world wouldn't change then I tried to change my nation wase uyafocus down uthi umhlaba mkhulu kakhulu ngeke ngikhona ukushintsha ngcono ngitoshintsha sive sakithi wasungena lo mgwaqo angimadle mntemo beyenta ebeyini wazama wasinakezama uthi ngathola ukuthi even le live lakithi wouldn't change uthi then I began to focus on my town uthi ngathi angiyekele kuhlupha ku live asengishintshe idolobha lakithi uthi yena kulumako I found that I could not even change my town as an older man from younger to older lengifuna ukunderline ngalesikhathi sizabalaza kuhamba isikhathi kuhamba emalanga lamalanga lahamba kungeworry curve lost time is never regained you have got shorter time now than lawacala khona usi lo mhlabeleli ye kubuhle bekumaze busheni bami ngibona sengimdzala kwendlulile konke lokusha kwami uyayadla ngoma because masongabona kangakanani now isikhathi sakho sesincane sesifinyele utawufuna kwenda tintfo isikhathi sihambile uthi when I was older uthi ke now as an older man I tried to change my family uthi nangibona usinedolobha ngihluleka ukushintsha wathi surely now I can change my family
But guess what happened? Uzi, when I found I could not even change my family, then I began to focus on myself. Ngase ngithatha emehlo ngwabisa kimi. Ngathi kuthini? Umhlaba ungehlulile. Live lingehlulile. Dolobha lingehlulile. Asengimane ngishintshe impilo yami. Ubuya emva kuye. Also now, as an old man, I realize the only thing I can change is myself. Ngase ngiyabona ukuthi mbambamba lengakhona ukushintsha ngubani ngimi. Suddenly, ngase ngiyabona ngiyarealize ukuthi if only long ago kube ngamane ngashintsha impilo yami lokwa mhlawumbe ngaloko ngabe ngafike nga-affecta ifamily yami. Ngathi le family yami nami sakhona kushintsha idolobha lakithi. Funa mhlawumbe idolobha lakithi belitawukhona kushintsha live lakithi. Live lishintshe umhlaba wonke. You can still do it. But the focus was wrong. It begins with me. Lesimemo Jesu lasiniketa sona akusiso simemo sabo bonke bantu nje in general. Simemo lesiye ku individual person. Mana uskipha through tingceku takhe. Uziwotani kimi nina nonke lenikhathele. Na athi wonke lokhathele na ufuna ubuke yakho impilo ungabuke kamakhelwane. Buka yakho impilo. Mina ngithwele ini? Kukhona lengwethwele. Yini lengiyethwele? Lo maka niyamkhumbula Mose. Lo wathi engceku yaNkulunkulu. Usinaka isithi abona endlula. Uyabuta manje lengceku yaNkulunkulu. Singamentelana lo maka. Basi impendulo lo maka unako konke akasweli lutho. Kasi lo maka weswele abede umntwana. Naye abe nako konke but ede umntwana. Abe kwethwele lokwakumsinza. Uma sikhuluma lelivi kukhona lokwethwele. Lokungenteka kusiko lokuthwele ngilabanye abantu kwathiwa nguwe wedwana. Uthi Jesu nawe nima lokwakho kusingakakubita emoyeni but uyakwati wena. Uthi Jesu woda. Ndawufika mina ngikwende njani kunike kuphumula. Lo inkosi lefuna ukubona kubantu bayo bahambe bakhululekile truly. Singabe nesimo sekukholwa ngikuthi bangibona ngiphethe iBhayibheli sebacabanga ukuthi konke sekuhamba kahle. Akuhambi kahle. La kungahambi kahle kufuneka ukuthi ngivume ukuthi akuhambi kahle. Yefika le ndosa lenye kuJesu ngalelinye ilanga ifuna ukuthi kuphiliswe umsa wayo. Uthi ke Jesu, do you believe kuthi lokhu ngakwenta na? Isilendoda ngiyakholwa sita kungakholwa kwami. Kube kwakungilomunye betathi ngiyakholwa. Athi ke Jesu akwenteke njengekholwa kwakho. Khanze usilokholwa kwakhe kushaya eceleni. But yena ngoba wakhuluma liqiniso wathi no noma ngabe abantu bafuna kuva ukuthi ngiyakholwa but mina deep down ngiyadata ukuthi kukhona kushoda ngakhona. Ngiyakholwa because abesavile. Kuthi Jesu bese uyayiphendula lenkulumo. Athi akwenteke kuwe njengekholwa kwakho. Kutabe sekwenteka kanjani? Ngabe lokholwa kungekho. Uthi lento angithi khave. Ngithi ngiyakholwa sita kungakholwa kwami. Sengikhavadi ke lapha. Uze ke Jesu hayi ngicela ke ukusita kungakholweni kwakho. Kuze usinase ngizakwente njengekholwa kwakho kuhambe kahle. Hawu ngiyamthanza uNkulunkulu. Because yena ngeke avume. For example, kuthi wena ungene enkingeni. Izinkinga nayichamuka ube asayiqalila yadi. Abese ucipha nje nganto yinye. Uyalati in live lami usilithitela. Athi uNkulunkulu ngibeke sochaka. Lo sochaka ungakuphi usekufunzeni. Angeke kube indzaba yekuthi ukhale kangakanani. Kuba indzaba yani yekuthi wathi ini. Nawo lokufuna uNkulunkulu. Wasiyovula umnyango nge uyavuleka. Lenzi ke iBhayibheli bayawungena ke bantu ekuphumuleni labo labakholwako. Kepha lo ngakholwa uyawethwala imithwalo ahlupheke kuze kube phakade. Inkinga yakhe ngileyo ke. Namuhla nawusaliva live lakhe. LeBhayibheli lithi ungayiqinisa inhlitiyo yakho njalo kubenda abona. Ithambezi umvumele uNkulunkulu angene. Uthi ke lo mbhalo asikhuthale kungena ekuphumuleni. Uyabona na uphumulile uthole amandla lamasha you can walk a distance.
Keshe nangabe sowukhathele uye uthi mangabe sekuthiwa 2 miles or 2 meters from the gold bathi uyayekela. Kunestory lengangasifunza noma sachazwa lo munye umfundisi yini kodwa lakhala ukuthi lona begubha ligolide wathola inzawo wagubha wazinaceza sathi ufika nje kuleli golide wasuphelelwa ngemandla wathi hayi lento le kude wayekela wathengisa wazinakathengisako ayekela lo thengako wafika wagubha wathola leli golide. So umbe njengesambane base sigubha umgodi singawulali wemba wakhathala. If only he had rested, if only he had re-strategized, mhlawumbe abawathola ligolide. But lamehlula selisemnyango 2 meters from the gold wayekela. Wathi sola ukuthi uyathi mani ngiyekelelene lokunengi uNkulunkulu asinikete kona ukukhungele ekwatini. That is why athi Jesu wotani into awufunza, because nasenifunzile kukhona ipage letawuvuleka lithi lingavuleka nihambe kalula. Asikhuthale ekufunzeni bathandekayo. Naku ke lengithike angicazele ngako lesifundo sethu sanamuhla. Jesu usina kakhuluma ko kuleli verse, thathani ijoka lami nilibeke kini, lijoka lami lilula umthwalo wami awusinzi. Uthi ke wotani kimi ningeti nitokhala kutsetsesa, ningeti kutawulila to mourn, ningeti kutawudzinza sililo to weep. Labanye bacabanga ukuthi ngetinyembeti batamshila umkhono uNkulunkulu athi awushem tatane sokhale kakhulu asala ngimvela mina ngakuvela lo munye angakuvela kepha kunetinto uNkulunkulu angeke akuvele kuto na ukhala kanti somdzala usi nakakhulumako incebo yaNkulunkulu eBhayibhelini ngani nika lubisi nganganiketi kudla lokucinile because bensakaqini. Now that you should be teachers of the word, you are still like bantwana nzathi ngalubisi kondliwa ngalubisi. Kunetinto umfana lo ngeke umnike tona, ngeke umnike mangakhala zakicike uyambuka nje uthi hayi ngeke afe njoba ngumntalo uyadi utawugicike ulaphenze futhi athule aphenze ivuka indlela ihamba yephambili. naNkulunkulu ngiyacabanga ukuthi uyakwenda lokho uNkulunkulu. Kube kusiwe kanenge umntwana wakho nase under age ngeke umnike imoto ukuthi nayi imoto ngoba itaba ingodi ngamlemada. Letha alone asufuna indiza utayendana nami ngakhona kweshayela asufuna indiza ngiyambuka nje oh uyakhuluma ngeke ngimnike ngeke. Na ufuna indiza kufuna ukuthi ukhule into that one usina ukhula khona kube nesizathu sakhona ukhona nokuyishayela noma uthwala abantu akushayelela because unesizathu uthi uyifunelani. uNkulunkulu is not wasteful, aka waste uNkulunkulu. Kufunza ke naku bathandekayo uthi Jesu wotani into ufunza, come and learn. People are spending money bawufunza, but how much are we prepared to spend to learn something that is going to be eternal? Lokutaba inguna phakade sidimisela kangakanani? Can you come and say I want to spend 2 hours? Can I spend 3 hours? Ufundwa levi. Ngithola impendulo lemnanzi ekseni. Lesi kube kuthiwa bengathi ngena namhla sitawufunza ngiyabekisa nisi namuhla bazalwane. We are here esontweni. Let us read the book of Psalms. Sitawufunza Psalms wonke namuhla. Namathi Psalms know how many chapters? Niyamathi khona bangamati. How many chapters are there kuma Psalms? Mina ndakahlekela bayina nikhulumela phansi no yabona. Ufihla lapho nganotveta ukuthi kwaba kanjani. Lo munye ngathi yathi kutheni namhla kanzo uthi ngidukile. Sontweni kutawende 150 Psalms ngabe ngikube nabakithi. Ngiyacabanga kube kuthiwa bengathiwa njena nyalo kuleso sikhathi lo mnyama kulo mzuzwanyana kube kuthiwa kusebusuku kucishe tibane hayi awu ngabona abantu ngathi nakukhanya letibane khanze sosele
nibabele libathathu kubafana besibhaca sabona umfundisi wami. Niyabona lenzaba leyo. Kungendeka lokho. Because when it comes to learning, kudofunza, kuyatexa kufunza. But I can tell you, the cost of ignorance is even higher. Wait until ubone ukuthi kube ngafunza lokho ngabe ngikwenta umthwalo lula. Nako Jesu lakhuluma uthi ke asite sitawufunza. Bazalwane, tsaneni mzalwane. Kuthandaza kumcoka, angithi. Kumcoka kuthandaza ayithayi nakimi ngeke kuba nawo ngisepulpit bese ngicambe emanga. Emalanga abafanani. Ngisho kimi angathi kini. Nina mhlambe kuhamba kahle kakhulu. There are times where I will pray in flow ngibe nesikhathi lesithi. There are times where my prayer is very short. I try to instill umthandazo kubantu bami. Sometimes we sit down sithandaze nebantu bami ngivele linye langa asi indoda kathi hey this is boring man kusho yena. No ngikhuluma abantwana phela bakhuluma iqiniso nje lela kuvaka uvela kuchaza kukhibele baleni akafihli. Ngeke bese ngithi kunasathane kunjani. Uyakubona mose bangitshela lo ncane ke uNkulunkulu ngibusisela I'm so happy. So hlanza 2 years nyana. Uthi ke yena nase cishe TV ngijima lanzele le Bible story book sabo. Now daddy we praying sicela kakhulu khuluma sikothandazo. Guess what? Sihlabelele ngoma siyiqale siyishaya kancane ingoma yami the love of Jesus palms etandla washa one stanza socedzile. Now ufuna ukuchubeka usula usala wedwana. Uyakuforsa nyalo hey let's read the book. So ufuna sifunze. Uthi nawusuvula lencwadi awuliceze lipage sovula lelinye. Yabo sikwenda kanjani? So you keep learning, you keep progressing. Hamba kanjalo. It's so nice nakubona kusikwenda kanjani kubantwana. It's so hilarious. But lefuna ku-underline nakulabantwana le prayer namhle ngaba mnanzi kusasa uva ngazuthi hayi we can do without. Yabona uva kunjalo wena angathi kusikwenta kanjani kini kunjalo ufuna sikhulume liqiniso bazalwane sitositakala bafundi baJesu bahudla buthongo bahlala naJesu wasinathi bayothandaza wakhanza balele uthi how you can't even wait for me with 1 hour balele. But ke ireligion ikufundisa lokuthi nangifika la kufanele ngithi hey mina ngithandaza 2 hours every day ngeke ngiqambe manga ngizada ukukhula ngifike lo 2 hours wakho every day. Sometimes angifiki. Prayer is important. Jesu abethandaza. But I want to tell you, learning is richer than prayer. Learning. Icukethe kakhulu ukufunza kunekuthandaza. Because now uyale emthandazweni, waya utele live lokufunzile. Uyawuthemeleza ngiyakutshela wena. Uve kumnanzi kuwe. But iprogress yale tinto ibe ngizero. Uthi ke Jesu lolu hlobo aluphumi ngaphandle kwekuzila kuhle. Nifunzile mosibathandekayo. Some things will only move nasewuthandazile. Then you are going to go and fast. Guess what happens after fasting? Jesu ucubo lwakhe wasinakathanda asafastile 40 days and 40 what? Nights. And what happened? The devil baqhamuka. How? Jesu bothandaza sozilile even in the midst of fasting. So qhamuka njani Satan? Kanti phela ngabe uyakhwesha. Akana nkinga nalokho. Mefu Satan aqhamuka. Utomlinga. And guess what? Uthi umlinga njani? Umlinga ngaloku njani? Ngalokubhaliwe. Uthi kubhaliwe ukuthi ngiba wabona usikuze ngimngene ndamngena ngaloku lakudlako. Ngeke ngimngena ngale indlela. Nangidawuchama ngale indlela ndangikhahlela. I will remember very well our pastor teaching us. Kuthi Satan uchamuka njengeligentlman. Ngeke achamuka agcoke maratharath. Uyawuchamuka agcoke isudu yakhe yakanokusho ngiyabekisa abebekisa ngalokho. Ashaya ithayi wakhe nesicathulo sakhe noma nasi lesicijile yini. Niyabona mosiletho. Lo muntu nohamba ngathi ube uyabona nje ukuthi hayi no lo muntu unsorile lo muntu lo. Utawuchamuka kanjalo.
akushayela ngebriefcase yakhe nawe uzowetsembe bese ukhipha libe linye elivesali ziphaqa uthi na hallo gcotshwa khona lo umgcotshwa lo ayitwist lenzaka na ungabe awukafunzi kuJesu you will go into the ditch uyangena emenene ngiyakutshela ngoba usinakachamuka uthi Jesu nakathi kulotshiwe uthi Jesu yes ngiyakubona uyalikhotha ngungela but ulikhotha kabi because it is also kubhaliwe futhi usingeke kwende lokho uyakubona mos so thatha livesi ume yena in the right position ngimangele bazalwane uma kungena sono emhlabeni uthi uNkulunkulu ukhipha umyalo uthi athi kutheni I have created you in my image uNkulunkulu longanamona in terms of kusinika lokuhle usinike konke ensimini yaseEden uthi you can freely eat ngiyakhumbula wase uthi only that you may not eat of the tree which is in the center because that tree kwakusihlahla lesinjani leso usungasidla bese ubona lokuhle nalokubi angithi usinakafika sathane uta uyanyenya uta kuEva nakafika kuEva uthi uNkulunkulu ushido invele ukuthi ningabo kudla noma ngabe yini la ensimini yaseEden uthi ke Eva cha uNkulunkulu uthi vele singadla konke but of the tree lesemkhathini singabo kudla uliqiniswa yini lokho uthi singaphinze singathinzi nekuthinza kuliqiniswa yini lokho so yengeda uma kufika sitha ungakabi grounded kahle eveni sitakuswaya because lona uchamuka utoplanta idoubt kulo muntu akachamuka ngale indlela uchamuka ngelivi uthi ndambamba la seveni asangangena egiyeni uyibambe libhedi awu ndabe sengiyamswaya uthi ke sathane ngeke uNkulunkulu uyadi uthi nanidlako ndawufana naye kanti bathi deni uNkulunkulu nakadala umuntu uze uNkulunkulu asenta umuntu ngemfanekiso wethu asefude besingafani naNkulunkulu besifana naNkulunkulu base kwende kanjani manje kuchamuka sathane utomswaya umswaya kanjani ngekuthi afake idoubt lokusho uNkulunkulu sikuliqiniso so uva lomunye umbiko uyekela umbiko kaNkulunkulu ubamba umbiko waSathane lithi iBhayibheli when she saw wasinakabona kusilesihlahla sinqanelekile emehlweni and it's good ukuthi asidle uyahamba akasabuta akasamele indodzi yakhe uhamba uyadla nakadla iBhayibheli liyangimangalisa alisho ukuthi then emehlo akhe avuleka liyathula usinakabuya Adam nakefika Adam so uhukwa ngumkakhe uthi umkakhe hey nazi isihlahla kuyadleka lapha man simnazi isihlahla angadle ukuthi kwase kuthini kuAdam wase ubamba live lemkakhe uyahamba uyadla so khohlwa live laNkulunkulu uyadla naye lithi iBhayibheli immediately emehlo abasavuleka ukuthi bahamba ngcono base bayabona then they had to run bawufuna ama factories batembathisa kusho ukuthini lokho every time siyekela lokushiwo uNkulunkulu sibambe lokuseceleni we have missed it kungena struggle lesimadini that is how sin was introduced through sin wase kuta kufa wazi uNkulunkulu mzwana niyokudla nyakufana kufa kwangena kufa ungene kanjani that is how struggle began uzi kaJesu nakabona abantu ba struggle kangaka uyathi ukuthi the basic thing the bantu ba struggle kangaka is the sin nature lekhona but that sin nature lekhona idawuphuma ngani uthi struggle sitawuphuma nabantu bethu kimi batofunza kimi uma ngiliwa ngisathana ngenda njani mina ngasebenzisa livi to counter le livi laba ilens yekusinabe ukubona ungakuboni kahle thatha le live ukupopole through le live hayi ngathi kuya ngakhona but hayi ngathi akumatch kahle neyathi DNA mos bathi DNA bathi kufike kumatch noma ngabe kuthiwa ngase uyafanana nalona bona ngase uyafanana mfundisi wakwayikhuluma lenzaba ukuthi ungafana kamakhelwane nakuthiwa
siyasola ngendaba ibona yafanana nani yak DNA nakukhishwa lo kuthiwa bhaqa hayi kuthiwa hayikhona 99.99% nguye mbamba kwase 80% 60% akusikho uma le live la uNkulunkulu lingekho kimi ngeke ngikhone ukuchecka lo lokunye ndawumungela yonke into kazongena emenene uze ke Jesu ubuyani kimi into ofunza kimi learn of me because ngimnene ngithobele ngenhlitiyo ngeke ngifana nebantu abafundisako na ufika kimi ndakwemukela njalo kunjalo isilengoma ngeza kuJesu angimaniki angesabanga ukuzinikela ngoba uJesu akasoza ngibuze lutho wavele wangithabatha ngomsa wakhe hlatshela ngisaba umkhokheli ke le asaba abanye abantu nasifika kuJesu bazalwane simanike niki akuthathe Jesu akakubudi when we learn we discover and when we discover we recover safika lapho khona sibona kansi injena lendlela then sengiyashintsha sengiyarecover ihamba kanjalo but until uthi kansi kunje you will never ever recover utawethwala kube likhuni empilweni you will do things letibekwe imithwalo ufuna ungaba uyethwali last week besikhuluma kona bafarisi nebasadusi nemascribes namascribes labo basadusi nemascribes njalo uthi Jesu babophe imithwalo enguzanguza lengaka bayithatha bayibeke tukwe bantu bami religiously bafuna kulandzela imithetho balandzele lokhu nalokhu bona bonkunkela bangakhona kuphamisa nangemuno the people were laboring heavy laden nge-religion bahleti esihlalweni saMose uthi ke because bahleli esihlalweni esi-right lela bakhulumako wendene nik-observe but don't do as they do ningenti njengabo because bayakhuluma abendi kusho Jesu i-discovery will always lead to recovery kuloko lesikwethwele bazalwane until sidiscover ukuthi uNkulunkulu uthi teni ngalolu dzaba lelengilwethwele uthi ke uNkulunkulu wothi utofunza kulesinye isikhathi don't even wait ukuthi kutawufika lapho khona lesyllabus itazibe khona esontweni ngiyabekisa nawo vose kunemthwalo ongasakwathsinzeka esontweni tinca ukuthi uNkulunkulu ukhonela kona lokho uthi uyathi babe make uyathi ngiyahlupheka kunento lengihluphako la empilweni yami kunana issue night I don't know how kuthi ngaze ngente njani you may find ukuthi kune live always there is a word lodwa afike lifike lichache uyasombululeka learning therefore is the master key to life of freedom kufunza kungisona sikhiya semnyango losiyisa enkululekweni yethu uthi lo munye nakakhulumako you stop learning you start dying wayekela kufunza yathi kusocale kufa kodwa lo ngakulamlela because in the learning ekufunzeni la kuvula khona emehlo kula kuthula khona imithwalo but umuntu lo angena umgwaqo wekufunza noma ungaletha ini ngeke imside kungakho Jesu athi buyani kimi hayi into okhala into olila uthi wotani into ofunza nawo lokusho uJesu la ngicale khona noma ngabe soneminyaka lemngakanani it's never too late kufunza asideni sitofunza kuJesu akasiniki nalabanye abantu kufunza kubo uthi aside kuye mathupha because uyathi ukuthi ungubani yena ngithela ngiyibuka impilo yaJesu ngase ngiyabona uqinisile ngoba naku lokusho uJesu Jesu uthi nakasemhlabeni uthi mine Jesu kude le ngengakwenda ngingakakuboni kubabe akwenda
Uzikude lengukhulumile ngakakuva kubabe akukhuluma. In other words, impilo yakhe yonke Jesu. Isime ukuthi ngibona ukuthi wendani babe. Isime ukuthi uNkulunkulu ukhuluma wathini. Kungako he always knew abathi ngaso sonke isikhathi ukuthi ufuna endene. Because uNkulunkulu uphetha wengamele. Kuze kube phakade. uNkulunkulu uhleli esihlalweni. He's in control, he's in charge. He knows lokutha ufike empilweni yakho. Uyakuset up uNkulunkulu, akufundise ngakefiki. Kungako little Bible nange kulingwa ngeke avume uNkulunkulu ulingwe ngalokhu ngetulu kwemandla akho. If there's any difficulty loya ungene kuyo. Uyathi sikwente kanjani? Usuka uNkulunkulu asayikalile. Wathi le ngeke imbulale. Noma ngase afike ngathi yamganzaya ngathi uyafa uze uNkulunkulu ube bekutaba njalo bengeke ngivume kwendeke. Because sengivume ukwendeke ngilose ngiyathi lokuthi kukhona something let akusider through. Isime kakhulu evini. We just need the skier. Sale live. And applies on. Some of these things will linger and linger and linger until we come to Christ to say, Lord, ngiyethweleka madima. Sekuyangesinza. I am weary. I am weary. Ngiva ngathi ngabe sengiyagive up ngithrow towel in. Uthi Jesu ufunza. The moment ufunza, uthola sikhiya sakho uyathi manje lento bengikhalisa le. It shouldn't have. It shouldn't have. Learn. Because the worst that can happen in life, emhlabeni yini. Jesus has gone through it. Uma sikhuluma ngekufa, ngiyabekisa. Kuthiwa the last enemy that is going to be destroyed yini, kufa. Jesus wente njani? He has dealt with it. He has dealt with it. Kungakathi Jesu lokholwa ngimi ngeke afe. Angithi? Bese liphindela guquka lesi noma efa uyawenda njani? Uyawuphila. Are we dead or are we alive? You can face death because vele egcineni sitawuhamba sitawufa ngithi. Whether kuthi namuhla noma kuthi kusasa noma kuthi 100 years from now. But I can assure you nonke lokuhleli lapha ngeke kufike 200 years on second. Uma Jesu angahlala ngabuyi in 200 years time you will all be gone. That's nature. Sitawuhamba bazalwane. Angithi. So kuthi esingakwesaba. So uma athi befika Satan ukusabisa ngekufa uyambuka nje usho ukuthini kufa phela kufa ngumnyawo kungena kuphi na ezolweni. Once you have prepared yourself, then you are not going to be afraid. Lo lafuna kusabisa ngako so umucile amandla utaphinda kusabisa ngani. Good, la kusabisa ngako. Learning kubhaliwe kumiselwe kusibantu bafe kube njani kanye emva kwaloko kwehlulela ngeke you can't run away from that. You can't. But do we know when are we going to die? I don't. Maybe when you know. Ngiyakubongela. I don't. Most of us don't know when we will die. Angithi. Even noma kubhaliwe eBhayibhelini kuthi iminyaka yomuntu ngesendlula 120. People die at 20, at 40, at 60, at 119. Khona basana 115 kulamalanga bavile. Kwenda kanjani? I don't know. Johane angimathi mabesafika 120 yini nakukhona Jesu. Nakabamjuba inhloko. Jesu wakhona. But wavuma ukuthi bambulale. Bamvumelana Jesu bambulala. I don't know. But lokusala ko yini? Uma ngabe wathi kuthi uNkulunkulu uthi 10 it removes the burden. You can't go all your life in fear of death. Then you are not going to be free. You are still a slave. The Bible is not just one gene tunen. Ayekufeni amuthi athi khiyate kufa neHades. He took that thing over with him. Uthi let khiyate kufa sedinga kimi dinga kuJesu. Nasathi kuJesu let khiyate kufa so nani sathana ngasithusa ngayo kude. So behind. Sesihamba sikhululekile. Then we are free to pursue lo uNkulunkulu afuna sikupursue empilweni. We can do it. Singakwenda lokho bathandekayo.
Kunemadoda impilo yami la ekufunzeni kwami lengithena ngisafunza bafike bayi impacta impilo yami nangibona their life ekukholwa. Lenye yakhona yahumusha iBhayibheli laba ngesingisi wasetha ukuthi iBhayibheli lihunjwe nangeSiSwati kuze sitawukhona ukufunda iBhayibheli. Uma beningadi kube khona isikhathi lapho khona iBhayibheli belingahlali nje kukithi sonke la sontweni belitaba kumfundisi kuphela kube umfundisi kuphela bese iBhayibheli naye umfundisi angayinalo ekhaya likhungelo la sontweni nalikhungelo esontweni nawufuna ate la sontweni lolifunza lifundwe nguye yedwana bese yena utshela thina sasita kumfundisi sive ngumfundisi kwakuba nesikhathi lesinjalo ebandleni asike la sitshela kona sithathe kona mani problem le enteka leso sikhathi labafundisi baleso sikhathi babengaphili lelivesi kwananabo babethiphile impilo yabo nje kuthiwa labanye babenema brothels labafundisi labanye bakhona baphila le mpilo leyo bese uyabuya esontweni utowuvuma tono kuye umfundisi afika sahleli inkungela ngala naye unetaka ketona uyachaza tono takho naye yacethe hawu mntanami yabona akublesse ushiya imali penitex wayini ithwani lokho uma-indulgences ubhadala imali ukuthi hhayi-ke nalo file wambhadalela ukuthi angene ezulwini ushiyeta imali ndombela thatha imali badle uye phambili uhambe uye kufena uhambe ulicedzile ngapho ukushiya khona lapho kwakwendeka njalo uthi-ke la majaha lawo lengibangichaza ngako bathi it can't be right kuthi iBhayibheli selitawubhalwa lifundwe ngumfundisi yedwana bese thina labanye sasiva ngaye nase yasidukisa-ke kutabe sesishona ngakuphi ngiyabekisa uthi-ke lona no Jesu impilo lengambona mina ngifunza kuye nasikufunza ngaye abemenglisha nebantu Jesu phaca akhulume nabo ngelivi lelivakalako kule situation yabo abakhanyisela indzaba tembuso kaNkulunkulu athathe alethe imifanekiso emathwayini lokho ma-parables kuze usibani batawukuva le nkulumo la bakhona ngakhona because Yesu abefuna impilo ikapakele kubantu abengafuni head knowledge abefuna ukuthi labantu kushintsha impilo yashintsha impilo uthi-ke John lo Wycliffe ngeke kube right as translate iBhayibheli ngesiLatin sibuye singesini because that's the common language of the common man but ofunza abantu kwase kwente ama-translations that is what happened. Lo John Wycliffe, John Hughes, Martin Luther, John Calvin, John Knox nabo George Fox, these were all men labaphila ebukhasini tabo. They were men lababenenhlitiyo levuthela liqiniso babefuna liqiniso. They were looking for the truth bafuna liqiniso. One of them nanke amagama lawo akhulumako lo John Hughes uthi ngeliqiniso funani phenyisisani liqiniso uthi lalelani liqiniso uthi funzani liqiniso uthi lithandzeni liqiniso uthi likhulumeni liqiniso uthi nkonkoshelanani eqinisweni uthi lidefendeni livikeleni liqiniso bakwenda lokhu nangathi impilo tabo most of them babethelwa nokubethelwa bashiswa nangemlilo kwathiwa bangama-heretics because baphambuka lokhu kwakukhona kuleso sikhathi but bathi impilo yami beyiyini uma Jesu yakhe impilo wayinikela liqiniso liyafelwa usike lifunene liqiniso. Isaiah 55:6-11 lithi funani Jehova asenekutholwa nimbita sasedudane lo mubi akashiya indlela yakhe nalo ngakalungi bese liyachubeka kufuna liqiniso uthi Jesu wotani naninta la kimi ngidafike nifunze
seek the truth. Incwadi yaMarko 4:24 lithi caphelani ukuthi niva ini nekuthi niva kanjani. Hear the truth. Le tinto lotivako tinemandla ekushintsha lo lokukholwako. Uma sowukholwa something, then you'll begin to do. Ibehavior yakho itawushintsha ilandzele lokuvako. Kumcoka ukuthi uva ini nekuthi uva kanjani. Vanini iqiniso. Uthi Jesu wotani kimi ndawufunza. Kufunza akusinto elanga linye yema-hour amabili. Kufunza into lo yenta lifelong. Uthi nakakhuluma uNkulunkulu kuma-Israel, lokhu lenginikete kona ndakufundzisa kubantwana benu nanilala nanivuka nanisendleleni niyawubafundzisa. So kufunza akusi loku limited ku four corners of a building. Kufunza ufunza nasa self Bible selivaliwe Bible lavalo nasekhanjo. Kusi lo muntu lo uhamba naye uhamba njani? Ufunza lokunengi lapho. Ngeke ukufunze nakangala. Ngoba ngalapha ngalikreme but bese uyambuka ke ukuthi uhamba kanjani. Kungakho Jesu athi labahlethi la esihlalweni saMose bahlethi kahle in the right position. Labakhuluma ukuliqiniso yendani everything and observe labakhulumako but so babonile Jesu ningenti njengapha. Because bona bayakhuluma abasenti. Liqiniso lifundwa ekhambeni. Kuthi uhamba kanjani lo muntu? Umbona lapho. Kuthi hamba kanjani? Asimhlabele lo munye ngimbona lapha kimi ehlanza inhliziyo ngimbona lapha kimi ehlanza inhliziyo ya umbona phi wena ngimbona lapha ehlanza inhliziyo ngimbona lapha kimi awehlanzi hleze. Hayi Jesu lombona kulomunye umuntu ufuna umbone in your situation la uhamba ngakhona. Kufika tino taphotsana tahlana taba kanje. Basi labana sasimbone kenyalo kusita wenda kanjani. Bakubone lo lokukhulumile ukuphila uhamba kona. Ngimbona lapha kimi hawu ehla. Lo Jesu uma sowufundzile kuye utambona achacha tinto. Noma ngabe kuthiwa sengiyafa ke kutawende kanjani? Ngimbona lapha kimi awehla. Bangena emlilweni bathi umlilo ubasiwe noma ungawubasa lo mlilo kepha thina ngeke sikhothane. Kwende kanjani? Kuneliqiniso lelavutha ngekhathi bathi ngeze imkhonto lomunye uNkulunkulu. Asoze ngakhonza enye inkosi. Nabe kuyafika kulungele ngife but ngofa ngena kuphi na emlilweni bangena bayakhona ngoba bafunze ini kuthiwa when you go through the fire uthi uNkulunkulu ngeke ukushise. Uma uhamba lapho kunemanti khona amanengi tikhukhula ngeke tisi sweep over you. Lo muntu so sold lelo qiniso lelo ngeke umsweye ngeke umkhucule kulelo hamba kanjalo. Basi labanye noma abenzi lo muntu lo ngiphilisile usoni noma usoni makasisosoni angikwati lokho lengikwati komina ukuthi bengingaboni sengiyende njani manje sengiyambona ngimbona lapha kimi besimo siyashuba siyabita sibanjani ngimbona kimi ngale live le ufunzile ufunze kuye kusinaka besimo sishuba Jesu akazange ashintshe ligiya athi hayi yabona kenyalo abasesingaka. Ngihamba nabafundi bami ngithi ngihamba nabo labantu sinabo kumnanzi nase kufika eGetsemane sengithandaza they can't even spend 1 hour with me. Hey sakuyashuba. He never changed gear. Waya phambili mlibe cho. Wasi impilo yami ngekwayo is nothing because mina I will do what my father lafuna ngikwende. Nangabe kuyafika kulungile ngife ngoba vele ndagcina ngifile. Lokungenala ngifele kusengifela uNkulunkulu. Nibafundi bakhe labanye basebenta kanjalo. Little Bible they did not love timpilo tabo kwaze basekufeni baze bafa labanye babulawela ini livangeli. They never changed their story. Lafika lelivu walibona leqiniso sowufunze kuye uyalokha usina ulokha uthi hayi impilo yami angisaphilela ukujabulisa abantu but sengiphilela ukuthi lento le ngiyayiva mina ila ngekhathi kimi. That is what is going to take me to the next world.
hamba le nto leyo uyashishimba naloko kuchamuka every storm lesichamuka kuchamuka nani wena sowulokhile ngekhazi kwakho ufundzile kuye yebazalwane saneni mzalwane la sikhona that is why we don't have to fear what they fear kusho uNkulunkulu naso ufunze kuye uthi do not say confederacy to what they say confederacy do not fear what they fear sibuya ku pandemic kuba ne first wave kuba ne second wave bathi kutaba ne third wave noma kuna fourth wave noma kunabani ema waves niyabona mos na ufunza embhalweni uNkulunkulu wakhuluma kadzeni kuze kwaba khona ama pandemics angithi it is written funa sesabe yini singabe tilima but ngeze sesabe iswa yini because uNkulunkulu still in charge we know God is in charge noma ngabe kuthiwa ungena ekhatha emlilweni awuphumi ngale God is still in charge God is still in charge I tell you shawuphumela ngale ngeshe egcineni lokusho uNkulunkulu lokutawuphumelela ngeke kwente umuntu kusi noma ungubani noma uyini akunenza kubhaliwe once you know what is written waba ngesibenzi uthi noma kuchamuka ube neperspective empilweni hayi ngiyakubona sekuchamukile lokho indlala dimbi labanye bomnakethe bafele etimbeni labanye bomnakethe bafile babulawa indlala but does it mean uNkulunkulu ase in charge no way God is in charge now ufunza usikwentekeni boJohane Jesu akhona umuntu wa introduce Jesu wavuma ukuthi afe I mean kude into lengendeka lefunisa ethusi kulotshiwe we walk in freedom siba nekuphumula but man nangakafunza evini laNkulunkulu kuthi nasekunjena bese vele sohlala ke ekoneni ke sothwela imithwalo seyisengdaweni enjani this thing will weigh you down ikufaka ekoneni awusakhona ukuphefumula awusakhona kwenta ini funa sibe free uthi Jesu wotani ke mfunzani nanifika ke ndafike nikhulule mina speak the truth noma kufika sikhathi sekusinangabe ucambe manga ungenteka ukhululeke but I want to tell you it's going to be short lived leyo ngululeko ungayikhuluma nyalo uphume kulelo kona lophume kulo boy I tell you it's going to weigh heavy on you lamanga lewakhulumile ke asahlethi nawo sakubukile kanzi yathi kutheni every time na ukhuluma iqiniso uthi Jesu ndawo lathi iqiniso nalo tawonda njani tawunikhulula speak the truth ngabe kunjani even if it calls your life speak the truth ukhona lokwakhipha ivideo lamavideo abakhambisako la kubo WhatsApp ufika lapha babili uthi hey ngiziphika Jesu lo munye uthi na uphika Jesu uma ungamphiki Jesu nawe uyafa wapheze ibhamu uyabona uthi ke lona heish ufuna kuzama kulokhwanyana kutawuthini nabakithi ngento enjani munye wakhona nabacala bamdubula akathi usuwendeka ngaye ngathi wadubuleka yini loyo kwathiwa wena sowubonile ufile lo munye sekunika ichance yawo yokugcina phika Jesu unawufika lo mnyango loyo sowubonile ngoC one of your own uhambile hey maybe nangamphika I will buy myself some time but how much time do you buy 2 hours 2 days 3 years a decade what is that now phika Jesu uguqa phasi lona uthi ke uyathandaza awuthi yena ngeke ngimphike qala udumisa uNkulunkulu qala udumisa uNkulunkulu baphasi bayadubula laba badubula ngako kukhafula umlilo kuthi inhlavu lephumako baphasi bamdubula phuma umlilo akuphuma inhlavu bagcina babekade bamphasi laba say yathi amandla lonawo are stronger than what we have can you give us your power ngithini ngifuna illustrational point lelithi uma live la uNkulunkulu selifike kuwe la konkoshela kuwe iperspective yakho yantshintsha such that nothing matters in life more than what God has said such that noma ngabe kubita usengife ngidawuva anyway ngidawumana ngifele eqinisweni kusale kuba nemlando kwadiwe ukuthi
wafa akholwa, waphuma wangena waya ekuphileni kwaphakade. That is what it means. Kongoshela eqinisweni, ungavumi ukwehlukana nalo. Ngekuthola a temporal reprieve, kuthi utawuphila kancane, uthi that kancane is very short lived. Now uthole ngemanga. Uyawuhamba uba uyalala ungalaleki. This thing itakudla uze uyovuma phumele ebaleni. Liqiniso liyamkhulula umuntu. Let's shame the devil. Emakholwa kungabi ngemakholwa lakhuluma emanga. Nangabe kukhona wehluleka khona, ngiyehluleka. Nangehluleka uNkulunkulu ufuna kungisida, ngeke condemn. Let's not condemn other people. Let's allow them to come to Christ. Because lokho lokwenta abantu besibaqamba emanga, kunele reputation akhuluma ngayo umfundisi. Kuthi Jesus he had no reputation. Abengabukeki. But itsine sibantu sine short time, sine reputation na yethu lekhonyana. Ngoba bangathi ngimuntu lo nje, but awuthina abaziba ukuthi mina sengente lokho. Aze umuntu afe. Umuntu afuna ukuthi nami ngivele nginje. Ngileo front lengikhombisa abantu. Kanti deep down ngiyathi kuthi akusinjalo. Kumcoka ukuthi ngiphumele ebaleni. So that ndositakala. Let us speak, adhere to the truth and defend the truth. Sengiyavala ngivala amagama lathi ngoba leliqiniso, this truth will make you free from sin. Litakukhulula esonweni. Leliqiniso litakukhulula from the devil kuSathane. Leliqiniso litakukhulula from kufa kwasemphefumulweni. Uthi Jesu na ufunza kimi, you shall find rest for your soul. Umoya, the soul, leyo nako ude kuthula. Noma ungabukeka une front lenhle, bakushaya letandla bonke abantu. Nasa usekoneni lakho zowedwana. Those things you have done, they linger, they eat into your soul. They weigh down heavily on your soul. You can't be free. As uNkulunkulu incegu yakhe Johane, beloved, I wish that above all you may prosper and be in health, even as your soul prospers. But your soul, Lord, tekuphumula, utawuprosperisha kanjani? It weighs down heavily. We need to align nelive laNkulunkulu. Uzi David kuMahube 1:19-11, live lakho Nkosi ngiligcine enhlitweni yami kuze kuthini ngingone kuwe. Because wende kanjalo so ususe lo mkhulu umthwalo. Ngoba lo leminye imithwalo ilethwa sono saba khona bese kuyachakela kalo lokunye uzazi sesigcotshwe khona. Ungeke ukucosha lo lokunye wakhipha lo nina. Khipha lo nina basho njalo abafundisi. Waphuma lo nina indzaba yakhe iphelile. Idawulandzela unina lapho ngakhona. Wazama ukukhipha lo lokuncane kwathi ngulutshana. Umshiye unina kutawubuya kufuna unina. Sono ngiso inkinga lesinayo lenkulu. Lenta umuntu athwale kamadima. Because sono ungabi compliant nalokusho uNkulunkulu. Uma Jesu athi wonke utofunza kimi, ungafuni ukufunza kuye, utawufunza kubani? Lo utawufunza kuye utakwethwesa imithwalo. Uthi Jesu mina ngiyindlela neliqiniso nekuphila. Kude lo takubabe ngaphandle kwami, uligede. The truth nguKristu. Let us seek the truth. Umfundisi usifundisile lakhaya wathi the whole book from Genesis kuyofika kuRevelation. From baprofeti, imithetho yaMose nabaprofeti uyofika egcineni. Embula Jesu. Reveal about Christ. So nasifika sitawufunza liqiniso sintshele ngelive laNkulunkulu. And based lo sifundisa kona evini laNkulunkulu. Sinenhlanhla lakhaya. The man of God in the house usime embhalweni kakhulu. Unlike umuntu ofika afunza livesi libe linye, athi angalifunza livesi libe linye bese uyathatha liphuma eceleni because unema oratory skills. Bese uyakhuluma uyasimotivate na uphuma ugcina wathi usikepha lokho nasengifuna ku reference na ureference ngikuthola ngakuphi. Based upon the scripture.
Sitokhona ukukuhlola ngescripture lelesikufunzayo ukuthi kungekho yini. Uma lelesikufundzisako lengufundisako ungahambisana nembhalo, you have no obligation to follow. You have no obligation to follow. This man, one of them, uthi emakholwa at that time, wathi emakholwa asikhathi sakhe ayavilapha. That is why bafundisi baleso sikhathi badabethwasa amajoka lamadini. Because if you fail, you are lazy to read, anybody can load you with anything. Wathi lo munye badakubambisa athi khiyata imoto emoyeni, athi bamba sikhiya naso sikhiya sakho semoto siyede. Catch the key. Usicake emoyeni, uthi yena utafuna imali uyifaka envelopeni, physical money, uyifaka envelopeni, uyishela kuye. Athatha envelope physical wena ubamba sikhiya semoya. That is how things will be. Because ungafuni ukufunza. But now ufunza udawuboza hayi cha doda ngeke kwendeke phela. Akufana nelento le. Nangibamba sikhiya ngemoya, nawe bamba imali ngemoya. Hambe kanjani? Ukanda umrophe ube ngitsotsi. Bese umbhalo uthi nangabe wena lofundziswako evini hlanganyela nalofundzisako kuto tonke izinto. Nangabe ingceku yaNkulunkulu yakufundisa live la uNkulunkulu. Then ke lisho livesi. Then sangabe uyayikhipha ke phesi yakho uyahlanganyela naye in every good works. NaNkulunkulu akuprosperish, angithi. Nawe songahlanganyela naye ke physically, uba naye ukunika something based on the life. Botsotsi sibobabona. Singabi nabotsotsi. Ibandla laNkulunkulu ngicela sisukume sesivala bathandekayo.